pu beni Khongsai adamo lamjong ka hepun Sky Hospital a umahe ti chu news ho kamuin phone beijing ka hilozin vaige ta in thu hung ki sa zawin kamuin edi chun boina neu khat ta sadam mole la samji in kalhinlal na zong ka upa beni in ai ngaidam in ti ka ta sanin boina jin ka che theipun hi zongle alung sung hin ama in gospel la anasa lai kaneo lai ai tain hichila asa hi agachi theilo ho zo chen hichila hi pu beni Khongsai ilha naw ai lu igel do naw hidinga kahin sa dinga hin anangai chi utin Lunghem Pina in ichi anasahsa lahi latha bui kahin sa do nomin anangai chi uite kapagay di ka kapanindo ma kapanindo ma dayong puisin ay handang mo kapanindo ma kanhileng may ka kana ohi nalungsit na nayong hemin kapit kahay ng kamuti hinating lip doya kitson donge kapanindo ma kapanindo ma dayong puisin ay handang mo ang kapinoma si masakay no kimudik ay nem sige ka nung sungayin ng lulungkot na sin o kapagay di na kapanindo ma kapanindo ma dayong puisin ay handang mo kapanindo ma a chị sai khu tâm pi ka gyal doi mi hong phal ta hin ka upai inam sunga sumil te epon ay ka sunin aphat na he chi doi beni phat na phat di ka ngap poi ka ti zin khang tha khang dong tam ta te hon ama chen hin ki lo hitin a ji chu milung le ne hin milung ne ngai sanga achat he ki ai bangin ai te yong ki vok thei ai te yong in ho do ma ki mangbo alina neu zo se to ki ngaya ki vok thei ni khat ai na pa he amani dan hau ta zong le a chana khan chan a chon chan ho zo se inam mi te ho khang tha te ho dia a phat na ho zo se ki ti khom na neu te ti hi ama gyal do na la ka hin sa hi ta na khang tha te ho a da hau ta zong le ubeni chung changa kitil khona ine din ki pa chom chang ngai sa na kahin se hi han lang in sung mi te ho hamon na nei thina divin pa hi nga tau pi chi o te ti yong tau na ngai cha kahin pun pi he ka ki pa e